Hi guys, kumusta na kayo dyan? Luzon, Visayas, Mindanao. Hi. Kung may nagtanaw, nawa mo itong isa. Good afternoon to everyone. We should have to continue our vlogging this afternoon to finalize our team, to find our challenges in life, to turn on my we are so thankful to all the viewers out there. So I'm very thankful for those people who are able to watch our videos every day and every night. Thank you very much. I'm so proud of you. God bless. So we have 0 viewers. Salamat kayo. Hindi mo tama live stream, ano pre? Ah, ano man? Live mo ka na? Live stream, siguro eh. Tanaw na, ni. Tanaw pag live stream. Ha? Oh, wala man ni atas imo, ana? One viewers? Siya. Live. Good afternoon. Your Facebook. Hindi kayo load pre. Live naman ang kabutang na Live. English lagi mga kuno na mga Japanese na natin. Kuno bilang mo dia. American. American. Stop! Hawa! Negron. Hawa, toy! And after that, Hawa, natumba na mong trabaho. Hawa. Diba? Dua. Pre, ikaw may hold mo English pre. Why bikin? So, thank you for the 6 viewers for this afternoon live. Thank you very much for watching. 6,000 viewers. Thank you very much. Mura naman si Ipoy. Oh, Ipoy ba yun? Ipoy dos. Ipoy ba yun? Ipoy dos. Ipoy ba? Ito artista ko. Ate na. Si Ipoy ba yun? Thank you very much. We have a visitor here from Pakistan. Pakistanis. Pakistanis. Thank you for always watching our videos every day. We are trying to upload every day our YouTube to what? To promote. Funny videos. Our funny videos. So thank you very much, mga idol. To continuous. So continue to speak language, speak English. Ay, kawaw. Ay, kabalo. Kabalo. Ano lang, speak wow. Wow language. Kabalo. Hello guys, mayong hapon sa tanan. Wala putol man. Hello guys, mayong hapon na. Salamat sa Team Senior, i-follow sa among Team Senior. Lingo-lingo lang may sa buhay, ka tipay po sa inyo ha. Suportahan mi sa among Team Senior. Salamat. Dapat na mo gawas. Di dapat na ito yung wonder eh. Pagkuan na oras ni mo naman. Pag sit ni. Ha? Pag sit. Pag message daw. Pag message daw. Pag message daw. Dili no? Lahi mo gano'n sa YouTube. YouTube mo na ito na. Pa-message lagi to sa una. Ibak na ko.